Iyang o Kasilelia. Ragato Chorus Patronan Believe Supplemental Program and KPSA Magan Count of the Sangni Option Speaker and Queen and Kokusunat Kaisagan Wayne POHNPEI Poen Kin Sakarkita o KPSA Ong POHNPEI Ran Poitan Tatongkan and Nan Samumail Palian Kawatakusunat and Wayne POHNPEI Riamon Wataban Rong Pukatrepan Sansal Ayagonang Melel in Patrawan Tiangi Oya Itron Sakratan Kaibuni Pan Kubran Kala Braksogon POHNPEI Wawla Pan Kubran Nan Kanko Waun Kilikant Nanalek Nan Kanyako Waun Kilangalangan Way Paligan Chorus Waun Ki Kabina Karyao Son Kobung Labala Boyang Son Kobungkan Speaker Utrogan Chorus and Winin Kokusunat Kaisagan Wayne POHNPEI Waun Ki Kaunin Way Yos 11 Motsokan O Itmal Wow Toro Rong Tron POHNPEI Unsak Nan Supplemental Program and KPS and Weeket Child Ban Kachan Mamangi Bene Iran Poitan Tatongkan and Nan Kamti and Tatongkan Men KPS kan Sang Option Speaker O Iran KPS Cup Me Patrayangar Program and KPS Wat Committee Meeting Kan Niagos Lisa Ke Baryak Reisak Logisak Palimensang Committee Kavarabat Kan and Moni Chayan Ko Orson Mao Patroyang nan karong pen kaumutan kusunod ng bebkuli maulabani alriyaisak. Kaumutawat yeme songosangan kakuliti. Kakelaban kusunod and Max Pay and their tatok. Ani rairan sumaw COVID-19. Tanan rairan kaloktan kabal karwaru memor o yatatok. Patroyang komite kawarabat si Director and Kampan Roson Mao. O Chief and Option Personnel. Ni September Baryak Reisak Logisak Palimensang Comtian Roson Mao Messenger Chinet Patronwia Chairman Committee Ewang Director and Kampan Roson Mao William Option Foreign Affairs Government Lab Ong ni Kaumatan Resolution number Paisak Real Banyal Reisak Beban Pausa Kabang Lab by Legislature the POHNPEI Katin Supplement Ki Ong the Honorable Masi Irano O yang akan Congress puegi pauslan truth ong ni wagdalan kusunnet and US meban burang maitang rail menevesem kan makokosan US ong non Medicaid coverage the health insurance plan pilni September baryak reisa kloke murinsawas wala murinsawas komtien sab Senator Atlino Edmond Patronia Chairman Patroyang nan karong pen kaumutan kusunod ng bebku alu lebni alriyaisak. Meban purang kosanetian ansong tatongkan and troya kanan Port of Land Examiners and Surveyors and Kampan SAP. Patroyang komite nan karong ye Director and Kampan SAP, Option HE, Option Kabina, Tone Port kan and Examiners and Surveyors o Chief and Public Lands. In September ya baryak riyasak logaisak palimensang Committee on Resources and Development, R&T, Senator Marvin Yamanguchi Patronia Chairman. Patroyang nan karong pen men KPS sang kapinan ng bebus lisak lebanial reisak, mepitiditan Mr. Tagar Apram, ong Pukon Administrator, ong Option Fisheries and Aquaculture. Patroyang committee nan karong Israel Chief, Local Chief Executive kan, mayang aki uliaban menin katarlabalap, Wayne Matalanim, Nukworo, Pengelap, Mayor, Colonia Town, Chief Minister Wisonu, District Administrator Waynet, Oirail Tron Tatongkan and OFA. Ni September ya baryak reisa kulagaisak riyaw nin Sowas, Comdien SAP, Kampan SAP, mayang Tron Tatongkan and Option SAP, o Tron Board of Trustees o Board of Land Examiners and Surveyors, Pilpachang Comdi o Kampan SAP nan Second Sowas and KPS Ben Tatok, KPS Tatok. Karyawan Kabinat the Honorable Philsene Perman Pilpachang, Chairman Edmond National Sakratan Kapeng Kasaleta Mewia, Kisen and Comte Kairo Rin Tatok, and Kenkake Wang Option Sap, Poeubeno Kaiten Ubene and Kakmie. A child tungal pukon u para masakan and POHNPEI and kaksanamao o poitamao. Lieutenant Governor Perman na tungal sakrata e bluya tungal kapung ki eubene. Kasaleta mo pukon kakalaga kusunat me pitsap puko apaliu.
Epananana ngan kailapan balikan koros o sota megot memau sang memau poyei kapoy bantatok. Pilni September ya barya katriyesa kulak umurin sawas walap murin sawas Comedian Rosan Mau pan kawedan chairman net patroyang nane oversight me pit kawalan nature kiyo me paratanan sabal machail iman wuni and POHNPEI o comedy song analeti mangichigan tatawat me imula seri mena kabin saledala comedy nan karong ewang director and campaign Rosan Mau chief nurse chief of medical services Dr. Mabali Kabalo o nono and seri me kabin saledala Ni September sidu barya katriyesa kulagisa palimensang Comedian chain ko mes another Chag Harris patrowan ya chairman patroyang nan puspen korong ong kamutan kusunnet nan bewona isak lebanial riesak yei kamutayo mesong an ka kosanete uyepen registration ong portren nan sitakan onan korong comedy wong rail kaunen government and weikan o me bachang comedy nan korong yei acting menen katerlapalap Mayor Colonia Town, District Administrator Net, Chief Minister U, Uliaban Lugan Mellap Kichi, Nukworo, Lugan Kolwof Sapwafik, Mayor o Speaker and Wayne Pinglap. Bilni September Sidu Barya Katriyesa Clock Hewalap Murin Sawas, Comedian Rosan Mau, Patroyang Nan Karong, the oversight ong nakapunoti maparta sangamen chon way, main POHNPEI makapunot ki Peten bilkan, mekan parata, meka melele sang ni paipen kainan the sewer system mepan kaper ong Rosan Mau chon way ab melel aramasakan mekaniyang tatong ke sewer system. Patrang komtenan karongrong yeyopsan EPA Mayor Colonia Town Miss Margaret Oliver li makasaleta iran kapnotuat o eleta karongrong. Ni August Reisak walu barya katriyasak Speaker, the Honorable Ausen T. Lambert, Patrawan Katarang, Siligogis, Ong, the Honorable Reed P. Oliver, Kabina, Wayne POHNPEI, Una National Men Kabese, Patrawan, Atungol Ran Mawan Kapayo, Wow Sapal Pan, Sangpuin and Gogusunet, and Wayne POHNPEI. Nakaragara, Kaitungal Bagamak Pan, Kuromu Puegia, Sotre Tawan, Kosanti, Bagandato, Kong Nipagatarpang Silico, ni ay sotrap kapacay ang komwe ong ni Rail kan makatski tali at palian ay itungal ksinliko may patawan ang General Manager and POHNPEI Utilities Corporation. Atame wiyawi patawan ang komwe nan email wiya itungal sapung ni ay patawan tamuran ksinliko wo pagatar sotrap pan patawan ang komwe. Tame kayo masako etamiye main POHNPEI me api lupla de lokti sang nan song ni rairan anso wat sansalatar me ime wiwiawi nintuan tame patrawan kasalayang komuna na itungal ksinlukowon moe itungal obis patrawan kriklilete maran te rail kan makamelele me mia rail pung enuwang kamukit sapung kan o kapunot mele lakanong POHNPEI Utilities Corporation Pueki amal sotre men bonese apu puse latre kamakit so itarakan me wiwiawi sang mas koto. Iwiaki no iu me ipan so waseta men POHNPEI bukat sang nan makit sapung so itar o sabarak sang baliyew me wiaksen government and Wayne POHNPEI. Ipatrawan aledi sang kay sabul matayla ramasakan Merasore sabulman ki datungalan ki ew songan men bilibil toror api titi yang ajaran kecuai tebatroi o kasanede uyaben point la rail pue point pue ke ar masa poeng ki pue pil delupsang te lokti sang rail ipal ibil tungalan ki di sang ekai ma rail pil lokti niya sotra kair mele long rail o kai pue ke sang niya rail sotra kak Pointi aral puan. Kaiteni song o anso met me pil en lupila te lokti. Porque pil uya anan kasambale wong ramas koros. Government and Wayne POHNPEI katugat nani rairan kalo karwaro sangair nan son bungan March. The mass
puede que pensale den so maulisulus o per coronavirus the COVID-19. O mia kamelelpe me ka pensale te so mawat kakatre en mi lau lel anso me ba mi wini katirakta o kamelen mie me winowat pan kaken kamawiala ka pensale te so mawat sang palimatan ke Food and Drug Administration. POHNPEI coronavirus the COVID-19 task force patrawan kauna patar o kapkapese yer irakapal o konengkay me aramasan POHNPEI en pegiang itawen anso koros puenpere o tare patrolong o to besangan kabinsale te sumawat me kayu mangai sang koros nan pungan irakasampal o konengkan yei omuyum kipi lo sop soto moromot sang secondary isak sotra pil me wiya kusukus mahal nan kolonia palila sang pilen PUC pipe and PUC. Yatuan child pan kawait kiara masakan ran kak melelo ngo wiya wanarail kak koros ran ngongki o omyom ku pilo so ansokan koros palio me wiyak sen government and Wayne POHNPEI pan loketi sang pil treyu me wiya pilen PUC memien an wasakan nan kolonia kamokiten loketi pil sang rentron tatongkan NBUC uangatari ragasampal o konengkan ma government and POHNPEI o malanwa wileile and Wayne POHNPEI katin kapul takapese puen kakawait o kasukuli ang aramasan POHNPEI ren kautri ang o itawen nanan so awaluat metwiya eu kasalepe me Israel tron tatok mekin pukaki kawa itapulpen pil and PUC so detrongolen ke kak o ichar puran kauna batako santi palan te sanamau o kakan tatok nan songananso what puen kawait mau management o board of directors and PUC main kapena nintokana itrongole office ban uyatatok o eukiyang sabul mamuy office o sabul material aramasakan o ngirayakan may kasaletar na naitungal silugowo ibatrawan kawarborki may ban kachin ewong o ruwasa PUC paran retrangata pilakan metron tatongkan loketi ansawat po Wayne POHNPEI kachagat nan irair and kalog and state of emergency order me wiya manamanan so what kalangan oni wow Ausan Tilamprit Speaker POHNPEI Legislature o copy tepelian silgog set and bagatariang Trowakan Chorus and Legislature Kaisak Chairman or Members Board of POHNPEI Utilities Corporation or General Manager PUC Niagos lisak paryagatariasak Speaker the Honorable Ausan Tilamprit Pilkatar Men Kabese Wong the Honorable Reed P. Oliver Governor POHNPEI State Chief Justice POHNPEI Supreme Court the Honorable Nelson Joseph State Public Auditor POHNPEI State the Honorable Iso Ilan Joseph Nan Men Kabese Watabatawan Silgogset Uyawita puen kapese pan kupromail to kupromi. POHNPEI Legislature Kaisak pan batrawan kapatrayang rakap eu nanachungal wrong the Weeket Nan Legislature mayay makomangi puen sawasa kapese kusunatakan teira kasampal sotali bilibil makoneng chon way and katin mangi tapatrawan puen uyamen sawas o kawait nanyayas the morwat Magitrail sabulman ki tetungalen ki kusonatakan teirakan pan kakada sairata ra te pali mekom kachin apapali te puko ki ong chon way bakonen POHNPEI song pukat kaiten puen kawe ra te eu pali awen sawase chon way pagtrailen kachin out kita kusonat o irakasampalakan Komangi the way ke metron tatawagan office meter limmen nan kusunnet and POHNPEI
Kusunat mo itang boran katsukit te taka waran obistosa nananso sotil bilipil. Israel bukat mayang aga kapina, karyawan kapina, and Wayne POHNPEI, son kopong labalap and modern kopong, and Wayne POHNPEI, Speaker and POHNPEI Legislature, o POHNPEI Public Auditor. Tron tatok sotil bilipil men kak taka waran obis stosa, ababananane muy sanga men Israel me limmen, mga ran office ni permit o ban sign la sang mga rao o me ban sangakiyo o permit pananane en patro nan sto sao. Awa ban o nga tatok an office mure na wan tatok o anso makay den ran in tatok. Tron way sa tilibil kak reports ki ong polis makumangi tatiyarata may rekan me sansal so kapoy-poyta. Kombil mangi da wewe ke mewya pukoyu en puinin ko kusunat manaman ren kinchetek tatok the oversight authority en rakan bali o office kan kusunat en POHNPEI kawata makin tatong ke moni en way pakon en POHNPEI met puen ketiar kata matatok makin wiyawi kan epung parak o itawen kosantian tatong kan kusunnatakan o basanan kusunnatin way bakanan POHNPEI. Ni patrawan way rekan katanaki puka and checks and balances. Kombil mangi ta wewe ke me sales tax mekin kabrabatsang poinan tibuso o kabuekan nan Wayne POHNPEI mekin pagkadarto sang Wayne likikan uyata uyawida son par reisek silu samalaro par kituwa isa kisu Sangeran sa walalato del ranwat saikintra sales tax ew mapuinin ko kusunat pilpurang kamanalan an Wayne POHNPEI. Kombil mangi ta wewe ke me pion alen way pakon Israel aramasakan ni pacawan way pedestrians me sapulman kita cungalikit pungan kat sili te alu pion al bukat nintuan ruwasan kusunat ruwaswat kaiten puan maitang aramasakan Renzo Kauchi o katsili tariali suli peonal ni Arail ban soto kanayeng posto sa telelrail. Ong makin katsuki tatanga ka oranan sap testo sa kan pa peonal oranan sap testo sa kan na pa katsay kintsangaki makin eleta kapal ai makareta katsay drivers kanan kanayeng o apali mau atsay jangatsang pakapalen do yang ramas eta porata. Kombil mangi ta wewe ke me kusunnatin sap nan POHNPEI ong me pit luwan way moidang aramas me uya politakan POHNPEI me kukusan patapat wasaye usotel bilipil me uya luwan way uya ke rong wasan kusan tamotual mon November walu par kituab kuwalisak payo edu duwete Israel kan mari diksin likawan may sang obs porens sabuan gila wasaw met pan kak tatok makomui itawener kosanti me patro nan kusunnet me pit tatok makomu wiatar wasaw ong ni trotron tibuso makom patuguti aye met rekan makako konangan sansalayang kupromail nan sarmatrail program and weekend kapese watch while katin sabari program watch nan week me pan patroto kalangan nan kubur koros o kasilelier.